Orazа tutqanımız, Allah subhanahu ta'ala'nın buyruqlarına boy salğanımız bizni qavm zatlağa öyrətiyid, har gündən bir zatçığın sağına barabız. Bugün də Ramadan bizni öyrətədi, öyrətirgə kerekti qılıqqa, aryu qılıqqa. Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun kesin hadisinde aytadı: "İnnema bu'istu li utammima makarimal ahlaq." Men kerti de axşı qılıqni tolturuğa aşırılgan majberilgenmi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkta bolgan jürgen aryu qılıqni tolturuğa iyilgenmi deydi. Peygamberliğin bula, ol jumuş bula jiberilgenmi deydi. Halkta har zamanda da, har halkta da kesini aryu qılıqları vardı. Kimde köp, kimde az tamatağa sıynamız bergen, gitçege jandavurluk bergen, ortada adamlarla ortada baylamlıqni jürtken bir törele bir qılıqla bardılar. Alanı tolturuğa jiberilgenmi deydi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qallay qılıqla jiberilgenin sıfatlay Allah subhanahu ta'ala sili kitabında aytadı: "Ve inneke ala xuluqin azim." Sen kerti de ullu demengili qılıqlısa deydi. Allah subhanahu ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şagatlık etedi. Sen demengili ullu aryu qılıqlısa deydi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni sıfatlagan zamanda übiçesi ne aytkandı? Ayşe. Endi adamni en bek tanıgan, har zatçığı bula tanıgan übiçesidir. Har kimni alında aryu körünürge de boladı. Mecitke keldin, birge süyeldiniz, namaz ettigiz, sen anga şardın, ol sana işardı, kucaklaştığız, ekigiz de omakla kettigiz. Alay sen de seni de çiğini bilgen kimdi? Üyde übiçin. Har zatçığını biledi. Ertelikten turgandan başlap, keçe jatqın çığa deri, jatqanda har zatını, netkenini, ne kalganını, har zatını tanıgan külle bile tintip, bir gününü aryu körün üdegili bolgandan sonra bir ayını bir-birge aryu körünüp küreştin, 2 ayını, jartı jılını boldu. Tanıdık endi. Açıklarga zaman jetken. Ondan sonra birbirini tanımayamal joktu. Onun için Ayşe aytadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni üstünden aytadı. Allah'ın keleçisi jerini üstünde aylangan Kur'an ettiydi. Kur'an. Allah subhanahu ta'ala Kur'an'da neni düşürgen ise de, neni üretiyse de Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jer üstünde aylangan Kur'an ettiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kılığı Allah bir gederi aryu bolgandı. Übiçesi bile okuna. Übiçesi anı tanıganıça sıfatlagandı. Kur'an ettiydi. Endi aytarık tüylme, eşittirik tüyme eringe, kaparın şeterik tüytep übiçeleri bizge sorulsa, bizge ol sıfatını bir de berallık tüyüldü, juq davay. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bizni baçamabızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz ülgübüzdü, biz anızından barabız deyip biz alay aytabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Ma min şeyin asqalu fi mizani min husnil huluk." Bazmanda em ağır salıngan ol aryu qılıqtı deydi. Bazmanda em aryu salıngan, em ağır salıngan ol aryu qılıqtı deydi. Kıyamet günde Allah subhanahu ta'ala bazmanga köp zatını sallıqtı. Har zatımızın da sallıqtı. Em aryu ağırua ağırlık berik bazmanını basarık aryu qılıqtı deydi. Ne bile? Qılık ol allay inçke zattı. Anı har kim de üstünde jürüt almaydı. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni sünnetin tutama derikti. Peygamber Allah subhanahu ta'ala'nı buyruğun tolturama derikti. Alay ol zatlanı ol alay açı. Alay qılıqsız tutarga bolluqtu. Ol tutkanını tatuun çıgarık tüyüldü.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüzlükке çakırığız, amallıktan tıyığız deydi. Ol tüzlükке çakırıktı, çimdip, açıtıp. Amallıktan tıyarıktı, ürkütüp, aman aytıp. Ol adamны çakırganın da kimni tıyıyse de eştirge süymesçe, anı aytkanın körüp bolmasça, anı bula berge va Allahu subhanahu ta'ala'nın şeriatın. Mablayda da ol kılıkны, aman kılıkны avurluğu. Biz bulayda bıllayını jaşı bıllay dep aytılınmaydı. Ol aman kılıklı, erşi kılıklı. Aytıladı, Musurman adam. Sen igi juq etsen, maqtay biz desele seni atını tuqumuna aytırıqtıla. Atını tuqumuna aytırıqla. Bullay jaşı, bullay yaxşılıq etken tep. Alay amallıq etsene, ma ol saqallıla, ma ol javlı qısqallıla, ma ol busurmallıla biz degelle, mala etelle. Seni amallığın dinge ataladı o sağatlayına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "İnnel mu'mine la yudriku bi husni huluqihi derecetel qaimi ve saim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Kerti de mümin deydi. Arı kılığı bula namaz etkenini oraza tutkanını suvaplığına jeter deydi. Kerti de mümin adam, bulayda mümin adamın sünnen baradı. Namaz etmegendinin tutmagan arı kılıklı, namaz etkenden de oraza tutkanından da akşıt dep anüsüne aytılmaydı, alay sunmağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kerti de mümin adam deydi. Ol murdorda mümin adamdı. Busurman da mümindi. Arı kılığı bula, namazı ol birniçe köp tüyüldü, orazası ol birniçe köp tüyüldü. Alay arı kılığı bula, ol orazanı da namazını da köp etüçü, köp tutuçudan ese akşıt deydi. Alanı jetedi, alanı ozat deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "İza asbaha ahadukum yevman saiman. فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Sizden birigiz oraza bolup tanga atsağız deydi. Jengillikle etmegiz, cahillikle etmegiz. Kerti de sizge birövlen aman aytsa da deydi. Sizge birövlen aman aytsa da, sizni bile tüyüşse de aytığız, men orazama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraza bolsağız deydi. Sizden birigiz jengillikle etmegiz, ağzınızı ozdurmağız, cahillikle etmegiz, cumuşlarınızda cahillikke tiyişli cumuşlarını etmegiz deydi. Sizge aman aytsa da, sizni bile tüyüşürge çapsa da, anga aman aytıp juvap kaytarma, anga tüyüşüp juvap kaytarma, men orazama dep ayt deydi. Men orazama dep ayt, kesinge ol cahillikni eter tıyılır üçün, jengillikten tıyılır üçün, aman aytkandan tıyılır üçün, men orazama dep kesinge tıy deydi. Oraza seni ol jengilliklerden, cahilliklerden tıysın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Men lem yada qawla zuri ve cehli vel amalu bihi feleyse lillahi hacetun fi an yada'a ta'amahu ve şaraba." Kim koymasa da ötürük sözünü, cahillikni, em cahillik bile küreşkenini Allahu Teala'ga kerek tüyüldü, anı aşın da suun da koyganı deydi. Orazanı bulayda mağanasını üstüne aytadı. Oraza ol seni aştan bula sudan tıygan tüyüldü janınız da aştan bula sudan kesingi tıyıp kılıkka ürenip ötürükünü de aytmazga, cahillikle de etmezge, kılıkka üret kesingi kılıkta tut,
ол керекті Аллаху Субханаху Тааляға дегенні айтады. Адамны қылығын тінткен әлімле айталы. Адам бір затны, har күннен бір затны 20 күнні ішінде етіп тұрса дейді. Ол аңға қылық болып қалады дейді. Bir zatны 20 күнні içinde etip tursa, ol аңа қылық болады дейді. Аны үшін Рамадан айда біз кесібізні өтірік айтқаннан, аман айтқаннан, ачуланғаннан, жеңілlik еткеннен, аман қылықтан тиярға күрешіп тұрсақ, 20 күнні içinde қой, 30 күнні içinde Рамадан ай бізні арю қылыққа үйретіп, Рамаданнан sonra ол қылықта түзеліп кетерге себеп болады. Аны үшін Рамадан ай ол бізге арю қылыққа үйренерге медреседі. Икрима айтады. Абдулла ибн Аббасны башына бош етілінген құлы айтады. Икрима соқталарынан бірі, тафсирні ұлы алимлерінен бірі айтады. Ликулли шейін асас ва асасул ислами хулуқул хасан. Har zatны да мұрдору бар дейді. Исламны мұрдоруа ол арю қылықты дейді. Har zatны да мұрдору бар, башланғаны барды, исламны ва мұрдору ол арю қылықты дейді. Таус айтады, табирлені әлімлерінен, «И'лам анна ли кулли шейин ая, ва гаятул мар'i хусну хулуқ». Bil deydi, har zatны да кесіні ақыры барды, har zatны мұраты бар дейді. Мұраты, мамыңа жетейім деген бір har zatны бір мұраты барды, ақыры бар дейді. Адамны мұратыва ол арю қылықты дейді. Аллах Субханаху Тааля сыйлы кітабында не айтады? «Инна салата танха анил фахшаи вал мункар». Кертіда намаз сізні тияды қылықсызлықладан, амаллықладан тияды дейді. Намаз, ораза, ол адамны Аллах Субханаху Тааля ибадат жолына салып, арю қылыққа үйретеді, арю қылықны береді. Аны үшін har zatны да мұраты барды, адамны мұратуа арю қылыққа жеткен дейді. Маворди айтады. إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه. Таус айтады, Маворди айтады, адамны арю қылықлы болса дейді, қылығы арюға айланса, аңа аман sıfatla бергелі азайырла, дұшманлық еткелі азайырла, арю көзден қарағалла көбейірле дейді. Адамны қылығы арю болса, аңа арю көзден қарағалла көбейірле, дұшманлық еткелі азайырла дейді. Арю қылықны сүнне айтқан заманда, біз жаңызда адамла ортасында қылықны сүннен аңлап қояға керек түйілбіз. Ораза бізні бек бірінші Аллаху Тааля бізні ортабызны арюға үйретеді. Арю халде өтеріне үйретеді. Аллаху Субханаху Тааляны бұйрығына бой салып ораза тұтабыз. Ашыбыздан, суыбыздан кесібізні тиябыз, шахаватладан кесібізні тиябыз. Бұ заманнан бұ заманға дәрі деп, бұ халде жүрі, бұ қылықлы бол, мұны етме, бұлай бол, мұны етсең суабың көп болады, мұны етсең суабың азаяды деп бізге бір затланы үйретеді. Біз ол жолда жүруде Аллаху Субханаху Тааля бұла кесібізні қылыққа үйретеміз. Аллаху Субханаху Тааляға қылыққа үйренген ол бек бірінші таухидны мұрдорларын салуды. Аллаху Субханаху Тааляны танымақлық, аны толы sıfatlарын бермеклік, аңа ол sıfatlada бұла атлада башқаны нөгер етмегелік. Ол барысы да арю қылық болады. Арю қылықлы адам Аллаху Субханаху Тааляны кереклесі чатаныйды,
Аллаху Субханаху Тааляга кереклисиче табынады. Эм Аллаху Тааляны куллары була кесин Аллаху Тааля буйрган халде жүрүтөдү. Мухаммад ибн Джафар айтады: Адабу рияса, вал хазмул кияса, вал гадабу нар, вас сахабу гар. Мухаммад ибн Джафар айтады: Адеплилик, кылыклылык ол башчылыкты дейді. Адеплилик ол башчылыкты дейді. Бір жұмышқа туруп тири бармаклык ол акылмаллыкты дейді. Ачууланган ол отту дейді. Кычырган ол бедишликти дейді. Төрт ару сөзүнү айтады. Адеп ол башчылыкты дейді. Ару кылыклы адамла тартынган этелле. Адамла жыйылган этелле, адамла сүйген этелле, адамла эштерге сүйелле, адамла аны айтканына сый намыс берелле. Ару кылык, адеплилик ол башчылыкты дейді. Туткан жумушуңда тири бармаклык ол акылмаллыкты дейді. Ачууланган ол отту. Ачуулансаң терслик этесе, отну жолуна тураса, жаханемни жолуна тураса, кычырган, авазыңы көтүрген ол бедишликти дейді. Аллах Субханаху Тааля бу сыйлы айны ахыр күнлерine жеткен заманыбызда, башлаган заманыбыздан эсе бошаган заманыбызда кылыгыбыз акшыга айланып, Аллах Субханаху Тааля була ортада, эм жамават була, халк була ортада акшыга айланган кулларынан болурчу Аллах Субханаху Тааля барыбызга насип этсин. Ва саллаллаху аля Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ва саллям. Астагфируллах.